2025 declared Shri Shambholang Ranga the voice of the people who have been duly elected from the said constituency to be a member of the Happiest Autonomous District Council, and that including the granted to him this certificate of election. He is the 29th February 2025. Yo ika namjak kena kejeng kun. Kenapa itu ke ika budget ne kita kata ke segera jang pihak ke pihak kun ya kena ke election MDC. Nomor ngite ba. Ya pihak kun persa ya persa jang deputy chief minister jang itulah. Nah kalian juga ngam dan buit ngam dan kaipat tentang kejinget. Koma ngala rai na dong stang manmi mga rai ta kejinget. Ngele ta kejinget, ngayai ta kejinget. Asya bang mi ni yang malik meeting ro ngabo ta kejing duai. Ba hado menta sngi ro nganget hi. Ba ditang kabut ka ba gabang ala mi thok lang ba ditang kejinget. Kabang ala ai tilot baro na kamenta ka kam. Coblay, bodo blay wala asya ka ni ka lenti kabang ngan kit ilengkot. Bangai do na ai ka jing start. Bangala belong tahu MDC bala kit ilengkot. Tang kata. Itu kan em ka kejing terikam ke bor pisah kena ke election. Ba fit kunan kam pisah nem tila pun ini. Ni ko mo ngong ngong phi ngai le lenti ka jinget. Nam shmile da kan no lenti ko ipat. Ka bor ka kiwai. Ya kiwai ki parti ko kertong nganum ong kile da kan no ka but ya ka strategi jongki. Lengong phi tang ko ka long banga su thuk long ba. Ngomong phi ba ngile ka jinget kum no ngile pada ka bor. Jong ka bor boriu no ka bor paman. Bangan chu job election da ka bor da tal tin ngaya da ka tay lenti ka babet. Pa da lenti ko ka parti kai ka sinsar ka da ka bokot. Lada ngilai da koi pak kelenti ka bamdai ketum ke sincar ka da khoi kumala da ngijap ngimla ban pudolong ya kata dai ha ngilai da kelenti ka babek ngilai kan bas supat ba tang da ka nongrum jong ka parti ka hikai da kata gi ngimu da ngijap ro ngiyai thik kat kum ka nongrum ba ka parti hikai tingin kerman ba kata ka jing hikai ka parti ka bangar ma dalang ha kata ka benta dan yo sibun ka nginget yo sibun da jingjop bat ka jingjop ka bang yo pai ba na ha bor ka konsensi yo ban grup ka bor apa kesungsel Nomor ngite bau kan maar kena kejing yakun yang bu yakun hak sengil jong kini jong itulah pernah kena kada kejing penliam jong ki ya deputy chief minister nila masih kata kom me kata na kalian juga ngolong kat bangai khon ni noi nuru ngam ong banga peli mi noi nuru oh baru pai ba menta kum mga ngong ngan pentau hang ni kum mga ngong menta de ka kenti ka bagi pai ba ki ha banjit ya ka parti jong pai ba ni ka parti jong ki company ka bangaju kan bas election tenga nga slogan ba mentau pai ba ujiet ka parti jengi usyanya ai kan ngorong mengiat bat ke jile jengi kalong naga mentau pai ba kata de ka ngam simile banu ro ngambil chumi kon banu ro abu pai ba wa jing kersan jengi ba nong dem ba ka parti de kata hi ka ba na kalian juga ngayat ai boleh sebut ni kong nga kwa pen pau yu play try kan rat ubla don rengkat bengan dadu bang simi garai naga mentau pan mi ya naga election MDC bat nadu bang sedang banyaj haman ki sinang haman ki bijelang haman ki meeting baro ngai ya giksi kti dan bor jong u bat menta ka sngiru wala regi perlok mana ki sngi khinjat sngi kilai phone nga da ka jing diaw mesim renga ong ki bangaru ngala pengkre naga menta ka jing job hakar pusau tarik bat shisha ru ublei ya ka jing kerpat ki jongi baro ulas ngap bola ai sai ka ni ka buram naga menta bantrai ini ka lengkor ka bankit om tang yam ta kalang kedam lai krok konstitusi andre ye kari bagi cai benrio nagar paro ifi kipat no kersan gi jonga ba om tang ba fin duai nang kamta ka jingjop ka pakongsan ba fin bo jing duai manado menta sngi ngalakit ji lengkor naga benta bantrai ban ngai skam baka jing duai ka jong phi kalong kham khrau su bangala ban kit jing ni kelengkor om tang bangan yo mandrung nawan ta ban le ki kam hapo snong po tha jong ka konstitusi henrei bangala asya ban yasat ban trei ki kam kom tau no mi khmat naga ban ta ki emlang salang kham tam nam tak lawai ki pateng ki kam baro kom ka parti kelapan khre ngan yang bang ya rengkat bagi dalam juga parti kom ma phi ang not ngaru ngan trei kom ta nganum set syukur phi ngan trei kom ngong phi Kau mga kapor pangjulet kisang kitaw. Nganum penjaburam milade. Nganum penjaburam ya kiye kesam nganum penjaburam ya ka parti bangami. Ban nganum penjaburam ru ya ki panyang sesnong jong ka lagan am like krok. Kumlay sibon, kumlay siya jargo.